ama Ghana music industries etumi akonem titru any reggae music enti yedana sepa so mpa kwa chiro yedi tu masa agro pa o man kra na de send mu fie no sisumu na hwehwamali hwehwe yedana se Facebook fo mo amaba nso yedama se Obapa Christy kwesisa akodie ni Daniel ni aje Barbara Sare ando nana makobi ekuyoko kende idi akoso abakwadwo kwadwo na akosha yete unka cho yedase so nyame asande wa beka yensa September 22 of a Lion Rock echia opa awiei kwan sonko so ankan PSA ya obi nim papa ya entwibo asiako bright apeje buatin Joyce Tina and papa ya wentwibo asiako maka Nicholas Asante enso ewa hanum say Phyllis Love Emilia Kofi edamwase pa edamwase mo amabane mo a mo beba be kan nyina vidensia mo nyina so yedamu ase yenu ya ba ma chaase efri kono wo de na sembe daayen se obabi wakoso cement na tuagu nani ko wiase akodane wo baabi ko wiase mu nsem de epantoma chaase ete sei ma ne so wo hoye yami adom ma chaase wo we obi a wo kanokore abrabum ba try o kanokore ba try na ye den na wani ye wo ya wo baaye wo se cement na tuagu ani na ko wiase ko akosio nso wo so baabi ne bowudua sa asem na ye den oh David sana me patro we de very kind dwato asi patro do epeni wa no se se na no me dwato asi no so mpa ma chema me se antwayi me patro wo kwa akosu ya ho fox nso ho nso ko no ko ye den oh ma akosu one say down me busa se ubusam se obedi message abasem ko on se me ka che se menini yes ano girl no na girl no menini na twempena etiase no odi huru me ase ene na ye den na ye senka wo poison again je ele che me ka me poison bia na ye deep no odi anu bi twem keke nti nti ye di twem me se me ko bono so se me hu die nti awko ho me ko bono so bo sese no ana so di ntu oto no se me de poison e ba bi kuno wa ma ana me kan se woni meni nu go so da bi ene ko twa ho e ju sa free ho na ye den na wo sa call fox se force one no man it say mo de ya say you na me say mpama chow mo ame won say ni ma me ni papa bia mo ame na me de ma say ko to mo ni say ya obi en ho obo ame na ye den na wo sa call nshira the same thing okwa nshira no kwa no awia na no pa okwa de me ko ano ai enumre ofa ko fi ho da bi me ko say atati on friends say anas you satati house ho do ye enumle de no Friday yes etimi ko wono mo no mi si ya no ma chere hospital kwan yeso ka chere wo se enko ba bia bi wanka na se ma mi su me pemwa mi nko ba bia bi won so wa mo me doctor ba hu hia me cancel doctor na ye ka se ko pe no wai ma mpacho me da se me ko e ne ja ye no na kubusa doctor no si doctor no pre transfer free on TC no doctor na no be ho no pre transfer unsam ni nyina wo ho nsafo Charles ma wo sere be oh there be ma pamacho nti ye nko na mo hwe ye nko he aguna e hona o mo hwe ani e wo ho mo si nko no ti da be ne ho be ko oh ma me muka se ne mo pon kra yen kokra na sa no pakra yen hia mu ne na yen ko ma ene de yen ko dwada na abeko dwada o yen ya ne de obeko o ma me wako ni pro ti me pa ma cho adwuma ya ye baby a me ma me lady Elena Queen Elena ma me fe obi a Ewrade Nyankopon hira no ne wi asese ni pa ma ho kwan a nobody is above reproach na ya tetewo me kai ne ye show bi abrante bi betra ase ya ase ne nan wakokonfo anoche ene yesi ye be ne surgery ti obepemwa sana mama efe no em se minim se na o leave o se so ne na social media no hu se me yesho no de ne wapa no send me message se me musa ne se doctor no ko no konfo anoche ni di sen ene ye busa ya bra ni siwe na che so boa enam se fa unu ya no sore kwai no de ni nu aguguro o de sore koye
mama efi na me hira on say so ba ya diagnose na fe nsam no na kwa ebebiribi sika ne de omo de aba eye wo dia na so say ye be sika hye onsam se chance je kode ene ka je ode me to fom twemase me nye sa adwuma no ti adwoada na na brampa omra tambe na ade nako wonsha wagona ho ha etibra wo se agona hospital ben bacho on se me call ba muka se on call nti hospital ba mu hwe eni no on na o se woni mu ho agona honum no na agona hospital doctor bi wo hwe ni agona samai asamai ai bi je samai eti no tambe bra bacho madam me mu ho a tambia ye mbehia se ye mna bia no na branche ya nura waka kire se waduru dweso e phrase e ko wi ase o se afedi o fie wo betimti sa charge we ni no kreka no e ye limited uti mi die die nyabotre uti akunya kase so wo soma ye nana brampai se nana kuduru ho na se wono na ama oyi wo femu die chetia abrampa kwa iskani kura no e na ode kro okwa ne me wa hu nyina na watu agigi receipt na omo bo ka ne de akire to ama e ye ono na sem eti chance ye ja kwan why abrampa jima no fanye lori fe ofimi ami bag faniko why first kana man mi za jambo review ni nua ba no yo nua ba na aso abubu oda for me na we hey Charles kanu crave takreo hey ni wo so bubu hey asemo ti obi a oyale pa opem wa onsemu mebre yo o kan so na osra ana wani ni wo bo ana na ti wo pa wo said you gino sister wo den na me kwa so mu aso obebo me wo sister wo gina wo yi aso bi a wo ma bra queens kura wo na me kwa so obehwe enso be kan se wo sister ebubu ni sisi ebubu agufo monkwa fanekwa amonsa modo sukuro no amwo mu no famasa monko boy abusia etie de aye afamu die nyame ya adon adifo dwoada no na na beko me kwa me ma ne lole fe na mdiska na ka no ho na kwa wako hu doctor kro no no watuetu aka na ewie no agi receipt na de aba see diska be se brantie semo die ene kodem beto doctor so ya ablampa hwese obetima boana ana wo mframe mi ma mi nua eyare nani my man space ye no kwa agugo ye ko ina ne kura operation se won share space be for the past me ya me nwanwa so mtira akogo am se asaman ene ye fa kwa agugo ye fa no kwa agugo so se asaman mani di una de ne ko na ye na ahwane ntu ofiri akwa agogo no ofiri kono ngo na eba ti agwa friends agogo de short ade ye wi ani on be kasa ye be from phone so say adwene ho aye obekwa agogo won kwasa ma mate abusuafo na ya wada ye betete mani akasa che me wi asem eda pono so ne de aka ho na ye be hwe mansia bi a omo tworo no mu abrabo na wo yo ba wanwu se uni excuse bia de oba bi ye nso betimi ensem a yete a ye die bebrebe nyina ena me maami wigya me ena me ni buafo bia ena nam so na be ma bi me koda ye wo ma bi wo ho situation mu fefe mu no ena ke bedi wo makuom enso mu tumi ginai ema yetumi atworo mu di wo ba buru mu a wo yo ba wo so betimi aye de wo di kan sa obai ye friend Miriam ni nua pani ni Moses. Okay. Omo maam your friend is Jochebed. Moses maam your friend is Jochebed. Ene ye nyina nim se emra ye wu Moses no. Na ya hye emra sa bre ne se obi a oba Israel ni bi oba wo ba be ma bi adifo ye nkuro because na Pharaoh bre so no Israel for no abrane no omunyi. Tiemra ye wu Moses na ne ho ofe no. Miriam boa ne maami Jochebed mom di Moses sie abosome miensa. Afe na onyini nti ye no hwenye yi no eno ne maami ehye ho no di Moses to kantem ene kosi nsuo no ho ti so wo hwe movie no a akola na ne wote ho ehye ba bia
Mose beko no eye Miriam. Okay. O hwe ba bia ni nua no. Ebeko. Eti wo hwe ya ko hunu se Pharaoh baba abefa Moses. Na wo mo san dwendwene ho se wo mo po obi a obetumi ama akoda no nufusuo. E na Miriam ko ka che Pharaoh baba ne se oni maami bi. No kobo no ane maami amane. Ene ye maame no edi ne nufuo no be den ebe ma Moses ye den enyini ye okika Hebrews 11:23 a asemi eho Kwasem. Miriam wonu no benyini ye ba wo be ye prophetess kra oboa ne maame e ma yetumi di ne nua no esie yi e ma ni benyini be ye odi pakasi a Moses entumi nyini din every Bible room eti wo yo ba wo betimi aye bibi wo so ubetimi aye bibi ye kasa fasa amensie ho ye wi a category awu mu be hu de to so mienu ye Deborah Bible mu no Deborah nkoa na wo ye oba osan ye female judge satam na Israel fako enkwaso 20 years ema ni ye frɛ yen sɛ yen ye primary status a kyɛ sɛ ye de yen ka ho kura na Deborah sorry ekɔ barak ho no ye army commander say bra society mi kwa kontokwa no say ne wo ba besia wo bedi anim wo bedi anim ya santoa di anim ko ye na Deborah ye wo ba temuafo a obuatan esa hu ade prophetess and a judge ti say dem ti ami Kwasem. tina na me kase Deborah manti mu na me de adwuma Okay, afu Matias. enti wono so yo ba eso to me yes ade we o gina se bema Kwasem. wo baby uti abusua bim eniema sei Na wote ho. asimodio so abowura mabusua mu ena wo kum mema etu wura fie ni mu ani wa ama no ekunafo Kwa. oba nyini na ni kutim oba nyi na ni kutim oba nyi na ni kutim wote ho ye den sorry na change narrative no Kwasem. Deborah ye ya usu betimi aye ena me de na ba o ena we de semi de mintimi o wo betimi ma me Deborah e bi kan dibola no no wo ba e soli ginai de otoso miensa ye friend no Esther onu kwa de ni di obenya friend no the liberator of Israel wo to me kasa wo ye jankantu ntimi hwe Esther ne ma me ewu ne papa ewu ena one ne papa nuate ena ekonkora ba ma o matu afri ba bi o mo tia kwa refugee ani e friend Hadasa eso Esther be ye hema Kwasem. enam ne suji Israel man edifrie Heman esam eti emetran kase ena na ami awu ena mpapa awu ena ntimi nyare na mihia ba ema no ena odi kwa mu ena ono menyem ye obi ye janka enso tumi asesa ne din Hadasa abaye wo hema Esther waje abotire ena mvasi ahoma so nti eti wo yo ba mentena se sorry na fa unsa ye bibi Kwasem. na babua wadi fo ade awere ho so kondo bibi na ntumi nto Awre ho say. awere ho atade wunya wo pe woni bi ekobasa adan sam keka eni ani bre eni sam keka because wono unti asese wonyonko baabi otumi eye enso so betimi Kwasem. bo ho so katacha wo baabi obia nyame fa nkransie yi na ye bibi next time na maame ne papa wu Nso Kenya ne ho Miriam boa ne maame Jochebed Moses maame me yakora Moses 3 months die akire ko hu se Pharaoh baba na afa no bepo ne maame amane ekonya ne baba Miriam do to so nine friend Lydia okay kai Bible so the successful business woman Lydia or you the adwumo ye na ehu she led her whole household to Christ. Wono kuama ne fiefo nyina o lidi womo emawurade. Oba bi ntini kunso nwura so dem da. O se kwase a na distance di akire. Tedu kwase ada na wo bɔ makuo duku a ne kuti varanda mo enti na no wo se tutimi ya we nyina sa kwa so dem. Obetimi ya bodua 58. Enso no wo to kwa. Apemo edu kwasi adanso a yabo Israel ne yaba ya se enua na sie ekwa ni asumude ye ewa ho
Entina yaba. Etini ku ha ne saa na ho ye no nwanwa. Kwasem. Maami Lydia. Senke fia akwaye bi abosum fia wo munum awurade no. Wono pa besia kokodrufo. Se so ban kura betumi a convert. Goodness. Ohwe na brabo house. Medi maami achi na kwa so Lydia. Category na ye bobo so no. Wo de ne he. Oba, wo gina he. Another ntusa. Wo de wo nyina ba bia. What ya kotom? Twetwe to. The autosum your friend phobia. Hey, would him tell that? Yes. Or your dicknesses. Phobia. Or no, and no boama, a ma, Christo sumu, a juma, obey PA because that time no, your ma macra, and yet a juma, I was saw them. Some army way. Or no, or King Kai, Apostle Paul, ne woma be, a cramano. Or no, be PM Yakase, or no crana. Obe bie muma ema etumi nya akukudru gina hia mu eye adwuma fobi yes me fobi etuti wa wo ye den die obi ye bia ene wo so betimi aye bi obi ne na masole dem ho won tonum won ye wo sha won pra omo de ane so obi ye so e betwa da pa ene waje aboso wo ye nhwehwa animu ene waje asole aboso na beye so obeji nyame dwuma aboso de bia meka se e kase waji nyame dwuma aboso a eye me edu kwasi ada me ni ada age kura aso dem ebo me bo mo ye yen enso nyame dwuma ne ye beye sanse ye nim dia ye hu na kanye difo na kanye o en ya frɛ yen se ye mra me didi wo soro pon so ye hihye don todie bi afe enu ehurutiama e ti sɛ yen se wo pra nye wanwa ebi Mikai mni bi kakra atwam na me wo menstrual ayimu pa Mr. Champo say na bi wo mso pa but na ye kwasiada me da wam man kwa sori a obi antonum e sori nso ni e morning any afternoon te me kwa anum ni ti me tena mu a kwapem se bepon me so me kwa sori anum asori e kwa edidi no te me kire me de kombe kwapon te me ye na me se meko me dru asori dan kwa na no Ohwefo Anane Johnson otiemia no gina ho wo ma soli gina ho bie ni wo so obetum na mpa singers wo bie ni wo me pie pe no so we thank God Madam Genevieve is here baba na me kwa wa man contractor me koje microphone mi wu me ti ho na mu yi a eso fi e koye nyame adwuma maami wei ene bo kwan e de to ho e ma yesu ye adwuma besi na yenyenye ma wo mani adin ye nyame dwuma kakliko ma no ma be ye omo de kwa ene yesu echocho musto echi aye biben maami otwato e Priscilla Madam Priscilla oni ni ko Aquila wo mo ti Rome ene ye tu wo mo empire bononsem bi aba ene wo ma ba ye nwene ye tent ene Apostle Paul de wo mo bata wo mo ho na wa ware pa Priscilla de ware ni ku papa Aquila obuo ene ani de kwa so ena Paul de wo bata wo no ho enti bibia excuse bia ni ho wo yo ba se wontumi nye bibi se star no ye jankaba otumi be ye wo hema wo betimi aye bi Mami Lydia yesi successful business woman tinu wo sika oye fabrics wonwene ntoma esu no se bu awurade oye nyame adwuma sika kura no eso bunyame enema enya sika kakra bi se wom yesi nyame kura ni ho ena mo de munim de mo yam sole am tete aso de eye so bepe media sole dem 24/7 de me kwam so but wo ye adwuma no kai se onyame bi wo ho onyame bi e wo ho a wa ma de aiden ache wo etiana ye tete ma akasa kire me emensia ya brabo menua ba wutie me fabi na afabo bra Mr. Champo ye tete ma na ya kasa kire emema so of mama me dance so mama say ye tie na ye de enu afam won samwa ya wakanfa emensia hu a na chese onyankopon oboye no wo shirama papa wo shirama papa na de bia ya meka senka ye mai ye hu ya ho so hwe na ye hu ya sam ka enka be fa mema te se enwa nanso so
yantumi yemu bebre ntumi anya ne sa ne ye kan sabi obia ya boni di wa se bia asum Onyankopɔn wo ekwan asonkoso Lydia ya na wo ne sikai na wonwene enema de kye ehiafo entuma entade kotu no de kye ehiafo enso wan pray that say yafa nko tra asori anim akonya special na won tra won ehu se ono na ye Lydia na so ne sebe misramika ebinim wo sika wo mu pese ade akonya to won wo ma ya kura ba bia ya manitua wo ma ya kura akonya no obi antra so chese wo ban sa no watra so manganjiro mpa bobi ane ye ko maami bi ntinam jaako wo be kona ye de aniema gute akonya no so atwen no na ni pagina ho menyi wachinyi eno na meka ayo won enti no se ko ban sa na sebe onyame na wo so na se nipa e na wo so no enim wona ya wo pattern e de ba de na wo ye enti etwa se ye hia ahobrase free Lydia na wo brase ya wo ye ni sika nyina echi na so sof mame ye wo mebi wo kumasi ase me bese be body a wo nimu ebinom wo mo bobra so wo mo a esenyi wo ko ne wo sika no ni nyina ko abige akosi dia na me kan en wonu na me pese obepi kura ma nipa hu no wo ro na dwuma mu a ese wo ya bawa en na wo mo ya wo mo hina ase na ya premafo che wo bisa ansa na wo hu eno tini ye kan se seni etie bia rabi urade de wagina bia no wo betimi aye bibi ama watwe akra ama urade usuban ene wabrabo ebia motoso no akukuro dro ema Deborah dro se ye ko wabrabo ne dia ye wi won ko hwe nifa sofo pokwadra ede me kwa ndo se mdi na chi kukuro dro no ewo ho na nso so no ye nhia se be ye kukuro dro dia ye Onyankopɔn adwuma fedia no edoso ena mintumi nya no edoso ye hwe emeya wutumi won se Miriam say na kenya no kwa nkebe kuno na nso so onya kukuro dro egina ye emma wonua ne be ye titru Onyankopɔn enam ne so emma Moses se no ni destiny tia no Onyankopɔn ma no ebemu eno tini ye kan se asori dem ye ntimi nye bibia kura ye ni aye wo no obi betimi appreciate se na sof mameka no obi ono awo ya ejesere ni hwe ni eso so empabada na obi epekunu sebe asori dem asiesie a wodi ka ho no Onyankopɔn hira no ema ni nya kunu tini ye kan se ni ebetia ye bia ye nye ni afa mo ye kunu ye afa mo adwuma oba ni ameka che on se rese wo kunu kwa na benya sika no de ahwewo bebe bi on asebe me se me ka wo ye kwadwofo won pebre enti sori waka na gina na pagya wo kunu no so ni mu na won friends won sori se wo wadwuma bi ya fa ne bata ho na bibia nkoso mu nyina mu ntimi mbom na mo de tie enkoda no na wanyi wo kunu ama me da sense of mami abije tetema ne akasa kire me my lady Nyankopɔn hyaw ewo topic here odi aba na yepese ye kasa kire ema se awiye mremu sabia buru enye sex positions nko a ene de bobra yepese mati ase se enye makeup ene se omo yeye omo to dududu ene sebi omo mpokua dududu eno nko a na betimi apagya omo abrabo nembom ewo se omutimi change narrative bi my lady me ye breakdown bi na ma sorry akọ hwe the name ohinini adazwa abaye household names CA senye din ohinini adazwa aibija metie nkamini adwuma bi aye osomba now adidimu ama obi ti se odifo pokwa bran su anya adwuma aye osomba Abrampa nya adwuma ye edin ohinini adazwa nti Mrs. Champon ye adwuma osompa ha edin ohinini adazwa nti Auntie Paulina eye adwuma wa ha na my lady sie sane form a ene bloggers bi anya adwuma ye e video so ohinini adazwa nti edom as a pastor nji you too shira oni wanga na on wanga na say Can you chess ni mo? Can you chess? Free love. Omnom dey start wo ma ye dwuma. Say wa official Reggie. My lady, to dismantle upon your life, no, so don't say with demri from what nipa hodo anka o no aduane kobo omo.
ɛno ne yɛ ka kyerɛ kunani bi sɛ maame yi nkwa na de ahia ɛnyɛ nkwa na de ahia ho ukunu na wafiri mu no nkyerɛ sɛ wɔsɛ fa wo nsa hyɛ wo damre fam wobɛtumi ayɛ biribi yɛbɛsrɛ hwɛ obi de ne nsa hyɛ ne damre fam obi daakye na wode ahyɛ wo damre fam no enti sɛ wonnim de nyame de adua wo mu a ɛnɛ onyankopɔn nam ye lady so dan ne ma di akyerɛ wo sɛ enka akyi ye bie wani my lady ade ya wo wiase pa ne sɛ wo kon do bibi na wonni kapre ɛna de abayibo ne ba no wonni kapre de atobie wo kyerɛ akua wote compound house onkom ma ene obi timi koba kura mpo ade timi kan se waji skedro eye modern mo nya asem ya ye bedi nya ebini na nka yombo wasisi adan ahwe ne bae se ye he osika na nya tie ma ahwe oba eskedro enti e besre ma na se no munyuso adwene no enye tuo ne nofo mesra mo na tuo ne nofo nom no nyansa bi anim no hwe necessary my lady samope wo so be de be mamu my lady eno de nyanke pe nanso nyansa bi ani ho chesese ababa watimi egina so ni mpokua sisi ho na ne tu sisi ho odi so wanya investment anka eto kase che PhD ebi mu kura sasa oto suma kom ne ho ene mo hwema wie ye eno na mema ne bi ne mo wa obrebre kakra na afono no nti ye besre yemi ni na ho asema ye wo man panifo bi okura mu a sebi ka akura o mu kunu tim na ma ne bi na ato wo so ababa wa wutie mi no wobetimi aye na wo so wapagya wabusua akose wabusua bi ehyebre hyew nsem wabusua bi ye die wo man mu ya Esther o man mu a enti ye tete man ya kasa kire mema hwe emapia ya no mo input match ewa wade mu no ma wade entangu saa because dan na yesi na asase no bi kura won na wo top lot no enti be ma no be da pam obu kura obu enti ma mo ho so na brabo no ntimi nkoye mo my lady nyankopon chire mo akasa polene tetema ni akasa chire mema my lady me da ase wonne so topic kesi ha wode aba nse ese sorry na wo so ubetimi aye sorry na wo so ubetimi aye ye topic yi ene ye mansia na omo bible mu ana omo ye nsifo etoto ye ne yankasa ya brabo ho a ehye ye nkuna se ye nso ye sorry na ye betimi aye sabe wo maame awu a na no nkire se wa brabo aba na wie ye enu ntina wonna mu na sabe mpredu asambrabo bi a na ensem fata na uguso na wo ye ya ta keke kanse bi na saa ensem no wo ka bibia agyae me maame amoa me papa amoa me wofa amoa me na wo so waboa wo ho ana sabe sa yefuna de wo ba wiase amoa wo a wo so waboa wo ho ana abaya betimi a mane maame ahwe no akọ secondary school a na wawie wo be wie no sabe ya nam se wa amoa brabo ye tina de so bo ye de ebo obi se obi amoa wo sorry na wo betimi aye ye de ho toto ma ensia yi a na IDJ kan se bi ebi ne ya maame ohini ni a oye de wote ha nyame adom nyame nam ne nsa so ame afa nipa bebere adwuma ye maame mama efi mama me chia wawie yi ti ame so meti ha nyina efri me maame mama efi akoso ya de murunkum ne e kan se na Hayford num omo so ye ma omo ye sifo omo ba abaya man yi mu a omo ayere omo ho aye adwuma ti sabe so omo timi aye a yenso na ne yenso ye nam so aye den ye bi timi nua ba wuti fie hyewu kunai na kokwa wanim ye sifo sa wa anya sifo a anytime bia no wadi bebra de cause wo mpebere wo hu obi nso ade a wo kon do se wo be de wo benya bi na wo mpebere wo be de no wanya enu ti sabe mpredu asan nipa ensa se wo koja wo kora ma no ne wo da no ne wakoda wan ko fa nyin se ya no ko fa yale enam se wo nya sifo nti da bia na ade nsem yi hu ano ena menko ade me kwa na maba menko ade me kwa na maba tena se na ye wo hihye ye na toto wa kwan ye na wo betimi aye wo kwa asori de ma sa wote ho a ne se yapon asori ni mu dwumade bia ni ho a wo ka ho ekuo bia ni ho a wo dwan bi but obi so ba wo na abehwe ne so ahwe ne from last week atade ode ba ye no an ode aba na ye wo wo de wo kire ho dodo ene waji asori adwuma nyina aboso na waji aboso wo so wo party a wo so wo play ni de wo he ni nyina en fa nhira emre nipa
wo ko say wutini mu adwene na wo kwa akoye no eye no nti na wo ko ye na wo ko so wo ko so nyame yama yakoma na eda ye mu ni emu nti ko say anytime ya say bone wakoma ni mu a eye adwuma de tia ye ne ankasa ya brabo be ma wo ne tie wo mfa buo ni ani die emfa ma no but ukohu obi awade a na ye wo fe nipa asma si ye oni ni kunu de mete wo so anama sole ada na wo de wo ma obi hwa wo so wale so ensole enti anytime bia yen ma no yenye nsifo sabe sane ma nkoyi a na no nkira sa wiase no aba na wieye yen koso ne mo ye ho so ye hwe me ma bebre pano a wo kuma se ha titiriwa ankofo to nyina ye ba oba bi ma me panimu bi na ne dia enam si a wo si ne ho so ene bo ne ho so obekọ na anim nti enne nyame aye nadom hairdressers bebre wo kuma se ha ene makeup artists bebrebe enam bo ho so mbebo bra akọ wo manim eno nti no mutimi ye dai eye sa adwuma no ma ye ntena se ne yemfa ne ma bi nyi ye ho ano because anytime bia yen ma ye kwa ho ye ma ye bre yiye enya sa wo ma me afiri mu enti sabi o na wo wa bra bo se de yete ana wa wo pe ye show isu bebre ba ena me ma me firi mu na me nko a ka me nko a na bra ne ka so wo be wale me na wo be fa me na wo ne me awo eya de enya ade papa emwa ma ya bra bo ni tie ni tam ye kwa hwenyenyam yeti we ma firi ye soro ye tiri nwi apampam de besi ye mo wira no da bia ye pe bibi foforo e de aye ye ho enti ansa na wo benya bibi de aye ho no gisa wo de wo nsa eyi adwuma nti yenye sifo na yenye asetam bia de niam eyi ye ho ano na nya de a ebebo aye my lady me da ase hia ifo my lady ni dwai wa dawro ma na afi yemra no onso faudi eto aso Hadasa Travel Services aba ATS eni je so me pacho Hadasa adwumadi a wo mu die nyina ne se tieniye ba American Lottery obi o wa watwa bi wadi ne kwasem process obefam a obeye no akwa America no na ye din eniema nketenkete bi nti etumi esei ne kwasem obi baba be dada no o ye de be ma beto so ama wo ye de oba beto so ama wo ni agigi ni sika di at the end of the day na de na say adwumakoi wa America and o ma hunu se Ghana fo bebredi a o muntumi ma omunya boafo na ade na say enu nti wo boawo se watwa bi adi 2024 2025 u case number no wo ho a fresa number yi obeye ho adwuma nyina mawo ticket a wo de beko ukoduru a omo ana bepe ba bia ma watsena omo ana be do be ma agency omo do be ya adwuma abo akopem se green card bi bia beba ni ama obusumi mienu ama wa home na ka omo bo wo ho no watuetu wo dia ne se wo de relax what di binkwa dia frɛ na relax na omunya ho adwuma ni nyina we eye Ghana line 0249 714368 0249 714368 and America +1 838 910 9045 +1 838 910 9045 na Hadasa for counseling prophet pa baba transe ababa ye counseling abaye hunjuma o how be da so amane bi da so ojo ho anyi a unti enofri enkran ton ba ane memene da anopa no so okro no kirase divine junction ho adonko factory ho bomodern friend number yi na we mukuma na so koshia no 0245 391 893 0245 391 893 Dawood Eba Clinic Dawood doctor mabeng wasi ane na ma apeja ejidin diabetes pressure stroke ayamukro wapo no wapo so 360 no now the ointment no massage ni wasi ya moya de so a chesim ne duro wo so krapa 0241 244 24401 Dr. Dawood edusa eba mixture madansi ni capsules ko pebi no madam one wotimi akwaja na so hututu so won tie edusa mala hutu malaria na de ointment atwitwi ne wotimi edusa natural spice drink de wono ma boduma te say mi 0500 110
115 Ghana Grove say adwuma wo adwuma ye ufie no odum ye no kopra dia senu ma frɛ number ne am adwuma 0308255775 Leicester Ghana amoase yankasa pado me pa chew ye ka say yes extra long your body heavy flow 0302352995 Lawson Beverages Company Limited man capsules for the abedwama was way eboa tu koko ne kwasem Dr. Lawson who ye wo Dr. Lawson bi wase a 0248619999 Kangen Energy drinking water na we abrantie ababawa we potassium iron wom magnesium wom emwakoma ndo bo adwuma yie bobo sabo no ban na tu ayem tim ebuano abowie beko ya wo brema UGC anase tafo abrewa route nkwanta ne so aba route ho a 0241491991 Akalan drink water Joycam Roofing Company Limited enso na etor bra IBR Seflo ma no yire da standard sheet accessories kan ho Joycam was obey free estimate no ama 1 year 20 year warranty o mai ba bia wo ho na kuma se wo sokoban ne ampa mi police station dia no 0540125816 TIME malaria pe join this when we walk no utumi ni no ene bedu kachine mu 0244417669 Power Specialist Hospital. Ya mama akosadu ya. Haban kasa. Tini pampan. What's hepatitis A, B, C, D, no. Fatty liver, sciatica, prostate enlargement. Way eye compo. Goiter. Fibroids. Obeyi. No ya mama akosadu ya. Jewo. Kwabenya and crying ACP Road. Kumasi Feyase, Kusunchu Road, and it was free station 0244-544-422. Where a Bishop 75, a good year, Papa Gold. Any brother from plot 17, Rome Adisha Market, Shamasum K, Kono ye, Nebonso da form, a bishop, men saying in every bishop, Kaun, Okra Fossi, Ewa Bishop, Yawa Abbis Macron, Yawa Abbis Sardin, Yawa Perfumes, Manicure and Pedicure, for and I go pampa so at gate 11 na some 0598585219 different tema man lady near kasa kire memma ye na di oba gan so na man lady on say omu si e ma kwan pa ye from wo si akwan eye ememme binom se oba ne bon ho mode se oba adwuma o ane manya adwuma ha ho mehwe o mehu bebre enta me kana me begina miankase menua ba esta so wan hwe na chi anhwe ni fa ni bonkum ane ode kwan wan hwe ntomago bia ne fra no sabi pampa bia ne won ho ane ode ko ya competition no otimni konya wo hene kase ede wale oba se wonya bema na se bema pese o kafie na wo ye house girl dwanejano wo ye busuani usuku aba so beta wo che wo se wo ko school ni wi anwale me pa chop baby fa adwuma ba na se wo bekọ wo se ma nkọ me ametua kabo so me otua ba ko me ni miensa no wan no dwane je o kra nkwa da da che se kuta wo a be mentimi sisiwu minim sister bia na ni nua ba be fa na kwa abrochire ni ku so ma ne nkọ ade nte na wo ba ko o si debi ko abijam no so debi wo wale me minu nyina wale ya wo ba ko dente me just no me manko ampani ampa na ba mai afa the passport e de sie ye ko bi eche ya oba na ntimi anko no ba ma so ja oba no akọ wale foforo e ya mi akam de ayi techiman boche wa beje kama ememe bi esi me bi kwa mo destiny akafom ene ye wo Deborah e de ne fanisi wo de ye fanisi wo okọ Hebrew chapter Hebrew 18:23 na fesi wo ne kwa emma ne ho asem 11:23 very good ne ka ma ne ho asem ye benya Miriam wo benya ne ho abakwasem wo benya Lydia wo benya ne ho abakwasem wo benya Priscilla wo benya ne ho abakwasem ne fototo abra bo ho se obi si ukwan ma mi si ukwan o papa si ukwan wo fa bi si ukwan wo bra bi si ukwan wo kro bi si ukwan a dwane gire okra nkwa ne diye
na sabi uhyia ma bi mu a omumpo bo ahyem nye ebi mu spray kura no wode to ede gu no ho na ahye okura no wonya bi eso ne kobrane be ma na tie why no si akwan sister eniyema ekoso wo ma abrabo ni mu no hwe Esther abrabo na wo bo no ne ye wo ne wo die nyina no wakogya run about akase mekobo best bra amemema ba be fami na manyesika koto perfume dabi wo ginai se oba se me ku akonkode ma me nipadua na daache minimum ma bi e wote kageti at Central Market wo bom modin woni be ma ne wumie na be ma ne dwane gya no okay mama ene wotima to adwene ketenkete sa ne okokwa sokofa adwene kese ame nipa ebebeto eto yo ba bo hoso ne gire yi ebeboa pa yedase give us simedu yenua be ma na atena se de wo bo ne homodin ti ne yire nkrofo se wo mu ni sika nyi sika papa ti wo mu ma ne hwe ne ma no ye beda agro no no so yehunu adwuma a wo ye na yehunu Ghana ye mentality nipa ye adwuma na ye ana wanye adwuma give us Oyema Ghana for Aquaba, Yama 1.5 Santa Manager, Sompa 93.1 live on Sompa television. Motienka, we are Brady Anna, Kesapo, but then come my day, every give us about center, Quancha for penning, Dr. Solomon Kwabi, a da anona, Doctor, seems as a wapo motor saying, as a wapo munya, rest assured, Sompa Nkomo, MBA, was Sima and Duntamino, and Copona, and Sunapo, Modern Pa, one so wopen, one sa at me, I can you know who do num, a war a just so give us P capsules and a co capsules, a boy. Na wana amama ni koko aba ni pediano so wana wani ni ya wahene na boa so atumi na ase ade afi hono moba ne be ma bona tenka sam enso wo from ebeboa na afeyi ni na enso ade afi hono sanso na afi give us GC message give us GC capsules enso eboa na afi na mu yare na other related infections enso aboa na atumi na ase ade afi ni pedianim na afi give us herbal message enso to malaria typhoid and afi join this ase ade afi woni pedianim na ni amma wa den panasa serve as immune booster e de ama woni pedua nti utie me ewo eye commercial car mu enche bia na wasi e de free from bia wo gina woto adro no kasamu kasafidie no enya wo de ade obeya ne sene obefa ga number na wafre yen sene Facebook na hwe ne free amana ne na wotie ye ne free ba bibia ne dependent number na say WhatsApp number ntine ofa o amana ne a o de WhatsApp message enso beba wo Ghana so befre e wo normal call on 0543 222 470 0543 222 470 what the answer be place or call no na ene apomode hon sem bibibia e ha ofa woni pedua ho no watimi ene ene ache yen hwase e fa free givers about message de bia meka se yen givers yen to adune keke se de afofro no eye no no ye to adune ngina no na ye boa na abrone se ye ma wo sense of urgency akonkan yen pese ne yare no obegiyim se wo yiyim ma me amete hanem se me mpe doctor for doctor penny anso empe enam se wan hwe ya de wo dwen se enkun no eno ena ebekun entine yem peso be kas malaria de no light said the boys ya kam there be one hwe ya malaria eno ebekun one hwe ya jaundice ebekun ebema ene ufri ma yebeka bibi di adada wo manase wono wo nchiri se ene o maame obusuani wu a yebehwe na so de wu na ehwe na ade se give us about mixture and so e wo honim se ene eboa na serve as immune booster e de ama woni pedua na general webinar do de bia meka so man bia akọ de fe ne se political instability mentem ho ase a me de police for kọ na sanfa de obi asoro e asra for mema sanso na ne immune system de last point of kwa ene yare bia esoro enso your immune system nti se ne se immune system na hoden eba forma yare bia ba nipadua no so ana kese eba enso nipadua no enso aba bedia sintene se ne be ya obenya de fe ne se a complete healthy immune system na apomodenia hoden hwonko ebebem no wode ane se ne obefa de fe ne se givers about mixture drono givers about mixture drono na once wetimi e de djuma ene obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na wetimi enso ne yana di djuma kan hye no se we immune system no ye won krabata hodo bia wo nipadua ne ma ekafu ana wanya de friend se we immune system na timi akonyare ahodo ye wo white blood cell complement system na afi wo timers na ene sanhwane hwonko enso bebema I guess what forgive us about me show be hono mai wayare ache wo specialist wo no madro still na enko we bon kan mo ho se so ahoden sem aba form and am say ne immune system ne djuma de ba ko se de
say ne keep records of data of yare ahodo beba ni pedua ne mu nti emfa ne say wa yare a na say yare no wako na say akọ na say ebrebiem asa aba immune system na adwuma ne say ne obekai na say yare na wako pen na asa babiem no atimi aboa na afi akai na akọ e de afi ho no mitene kope givers about mixture duni bi na efa edi dwuma da bia meka say salmonella typhi wonom eye moawa yare efa ne say typhoid na moawa no wonom ede ba World Health Organization say after 2019 nipa wanted to 9 million yare ye the free typhoid yare ho mitene say when your typhoid ni bi na wodi di agora wan hwe agoro be do 110,000 afi bia ewu nti we mo ho say ampa typhoid idea say crucial and memfa eni agro men compromising on your health na obibeka say we yi salmonella typhi wonom ye moawa wonom de yare a finish typhoid nso ba idea say aduane a ye treaty meduane a ho ente ana afin so eye nsu a eye contaminated moawa ewom ano emu na salmonella typhi moawa wonom enam sanso na afi wi no nso mesanso ade afi honom asebio ye na jana ne ya dwun so mu eye moawa nso timi enam so ma obi nya yare ni bi ntede bia give us ka se okọ washrooms enkanka de public ones na hweyi na ehohoro nsa ho kama ansa na ho ate ansa na waba abontente sa coincidental obi kọ honom na abi asebio na jana na sempo no dwun so akeka ba bi na also de honam na sempo sa kokeka o stand a possible chance obenya de friend say ye salmonella typhoid ma wani bi na afi wanya de friend say typhoid obi a wanya typhoid be ma wo ho ani obosha ase say efono sanso na afi de friend say prolonged fever obonso ho sha ase say ye sanso na afi constipation e de ho gym diarrhea enso de no agym wenya na be bon kaye amo ho say nokre wanya de friend say salmonella typhoid ma wani bi awo oni pedem de bia meka say typhoid be ma wo hu no sanso na wanya malaria de ehoma hu no ene typhoid ya no ade say ese yembra malaria eso eno nso eye yare a ekunyen abi before do be beka sa kwan be so na malaria fa so eba ade say ntontom na de ba nansam so ntontom be pai no eye fin so na pai ntontom da bia meka sa science amaya tia say 3,500 species of mosquito the any one pa one ebu aye common the female anopheles mosquito na the male mosquito no on cow and am so no feed on the sweetest part of flower ho but then ntontom oba de ono oka no put the fenisa plasmodium parasite ma woni de agu ni pedie ni na no nam so ama wanya de ye friend say ye malaria fever de be ma wo ho bi enso eni ayade say ne untimi endidi wani aye hoya look pale sanso na afe wona ante kakra be wa brain ti eni anom ma na nye de bia na wona ante kakra bia wa bra e chew say se bi wa de ben wanyem wenyi na e bon kai ana sempo moja so ate bon kai mo ho sampa wanya de friend say malaria ma wani bi enso ebo woni pedie ne insiste baby abekọ bia ne titu ne herbal shops ahodo okwa also pe givers herbal mixture dro no so store na se ka se givers de ani bi eni hono ma me hyewa abomoden na ekọ shop foforo se na be ye ne yemfa bibi enye te se givers emfa emma obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na wati many and so edi juma yembra give us P capsules and co capsules and any ado yade so ejimedi no eso na yade so blood vessels sebio stretch e wo ba bia oja onan edefa na eno eka ho bi ma wonya de ye fene se koko obon se woja onan na moja de ben ewom koko no so timi afifi eba wani so ya wo hene wasom ya wo hene o kwan wo minim we nyina ma wo se ampa de fene se koko no ebi aba so befa give us P capsules and co capsules ya no enso adibom obatime no be metime no dodo na agide ye se aduro capsules de ya na eye mema nko a de be yen give us nu no obatime no be ma enso etime anom wana tenka sem enso ewo form eni oye oba wa tenka sem ewo form oye be ma wa tenka sem ewo form de ya any give us P capsules and afi co capsules na wetime enso adijuma na afi koko amaman wadidi na nipadua na fa de fini se full nutrients SS na byproduct na nipadua ni hia na wase babonten na nso ntime mba aka nipadua ni mu na ne ade how ene amane abato nipadua no so no odia ne so befa give us P capsules and co capsules ene ye adwuma edijuma de hronko enti obefre na ene wonso wafa ye number ne bia hwe free wutie yen free on 0543 222 470 here on TV so bonus number no aba o screen so fefe for beto boase na watchro ne kama radio so na utia 0543 222 470 0543 222
470. Now, what me any di juma na fe give us about mesha malaria typhoid and joined us sa na fe tuning na say at the free honum wana malaria achi one sanso and afe idea say give us P capsules and afe co capsules and so eboa na fe erectile dysfunction akon at the free honum wana think asem and so from nyina no and also akon the free honum final over from 0543 222 470 0543 222 470 nationwide baby a ton robia okwa also pe give us product need sister na to na fedi juma madam asempani for yeah that's give us say obaye de oba no enya atrase yem free case no na yenko the computer so dwedi case number 1 Marvin Osei complainants do na friend on us say accuse I na Marvin free by if you just say sokore accuse Kwame Befi I friend Eja Kamara kuma wura so eno no so watia tom court order in court pia Marvin Madam me pa cho your Bible Quran na bi focus ya snap ni bodu ya de na ape pa cho me pe bi focus ya ni snap ni bodu ya no yo Pacho Abrampa in the fast man. Never hear you. Pacho Peja Kosru Kakra. I am me Marvin. I am me Magavin or say. Udini de Magavin or say. Magavin or say. Mikrabodia mikra snap. Mikrabodia any snap ni kusue. Sasamo amebekain. Asema amebekain. No cretrodo. No cretrodo. Mi nitro. Mi twankuntumpu. Nanano momoame. Nanano momoame. Ota. Magavin di asem na esi. Okay, abija for me da mo ase. Eba cho di ase de from 12 years ni. Ena papa bi fe no pani Kamala. That time na me abranti kuma kakra. Na me fa ba bi fe ni Selina Kodua. Eyi ni nua be ma ena ne ba no no. Nti bre ko na nim no madwuma nkasa mesua ye plumbing na gen nso etifi na onko school no jaye nti bre ko na nim na mimi ko ye plumbing work no akra nti bre ba ye ska ba kakra me ba se me be ye oba ne ho ade me ba ye papa ne se ohia mi nso ohia mi nsa homeso ebusi afan ko computer so edwedi mra na papa no ade kodie nti a wo kasa asem no nchire mu nchire 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you caring? Reading, asking. Bishop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nilina. Yedisisi yehu, Esibejem, Emienimunyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space na who do ni na Bishop Jewels yenim ne fretiti we din somade hu jadada da ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings, engagement
drinks. Dear Pia. You want a set. And you want a bako. Abi Shop 75 jewelries. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? Adi Pia. And Mao Pani Pem. One Sirium tea. The other best show us. The other bet 2 home. The other bet 2 on Sat. The other bet 2 on 9. A jewelries dear. A Abish Kumase Yom Room Plot 17. Addition Market Chihuahua. Abi Plaza. A Dankesini. A my phone anymore. A Juara Copem Memenda. And Opanon Sia. Copem Renuncia. Abish Wabi. Muamupan to do more to any Baku. Say a jewelries dear. A Abi Shop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Abi Shop 75 Jewelry. Abi Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abi Shop. You wonyame. Why you getting reading, asking. Hey, middle. Nanda na wote ho a wayɛ stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe me no. E mo aye titiriti. Mentumi pon sorry. Wo na nwanwa. Eno me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complaining no. Sa wonum 3P a ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma nofo. Anase nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoe yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Tell me what come master saying and a mirage made. Me say everyone say any person na me this. What make me see coming from crowd move be. Hey, you just crowd the woman. Na urawe. Ura ko na sika wo dey jam say me from modern so. Ko bia be me from home ofa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na offer the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey board dan so afanan baby a. Wo da hwase ye board dan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Be so mo Ghana, bo mesi na me ko kire baby o factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the go dan so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BB. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what your papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma wa won din confirm na want to me bedroom adin won pem. Give us P capsules. Obedu asa mama. Ono ene me lawyer. Enti wo lawyer no na hye obotom. Give us cold capsules. Say yes, you read the walls. Cold, did do with nipper when you now put a mamma and Tima Wunja wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquadawin if you do me a nunca. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
wo ni nsuhye yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie wobenya preke se powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantua Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 preke se powder aduane san yedro FD ahwehwe sankra to emu agi atum Ati oish honey and never surprise Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade, and no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema, a yoko Sissia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memma brand. Na a yamay. Na. And you say I was saying me bravo we. Sudi, me come on mommy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can keep ya damn sorry. Obie to me no be. I just apply for. Kona woman kwa dano for. Any the only fear do me. FDA aji edwadi nkratoi atum. Yama awefo ne etiefo nyina akwaba. Yenua be mama Gavin e ofie ha. Ya ko bokunedu papa usu hia ba no wo mfie afibem bacho na 2012 mu na usi aba we friend say Selina Kodua e de ne sie bacho nti bra mi ne tena abusuafo de yempene ye bepene nti de ba ne se me meto amadwuma so nti bra mi nso me adwuma na me yese ne wonsu adwuma me de ne koto adwuma ma ne sua de pam wa e bacho me ya na ono na ne parent wen e bacho ne papa de na me anim ni data ma ne papa we na me ne papa wo kuma san papa cha de wa nti me ni papa ne da ba be se ne din ne ma me de me beto no ba wo yem fan sa afi e ko afi ne fani okay nti emre ko na ne ma me de ne tu adwuma mu wie ye no e na me so eja me ho no ma me ye madwuma kakra mako de dika ko ye ne ho ade papa ne se wonye de to so mienu o se wonye sa papa ne ne de ne papa nua Nezo no akola ne papa nkasa firi. Ne papa nkasa de wawu. Okay. Enti me de to pani bi anim ne efe no pani poku. Chamfo chia me enua no no. Ya me fa ne krensi. Ana papa ne ko papa ne na se e de abone pa na maye ni ntia. O se wonye ne ho ade ye. O se sa ne me yire ne papa ti ase number ne papa ne twanua. Ne papa nso be ya assembly man ma o mo an ne twanua wo nyina no kwan a odo mo fa so nti. Sa de na me papa de no nse ni nua ne ti ase anka nya de obe ma kwan se me nwale ne ba. Madam eno de yemfa nto nchei etibra kwa nanim na no ena maase nso na wapolutu abusua na adwen afa me ho se me nipa bonini menzo me nidi na temnya ne hweda enti maase wo ba ne duru ba bi ma bibi beye no oyare pa nti oyare ye na me wafidase ena me be fa ne be di Amedia hospital 2 weeks ho nti oba ye no na afi ne nkrofo be no mo ka kire mo se mompa maase iche o mamna se nyo no na enu anka me yale yi nka me nyo bi kura ono ha ne teme nche se hwe me ena mo se nti wase pa no no se han no se mikunu ene makwan ma be me nya me ba ne ho ade na sa papa me ne mikunu ebre ye koku wu ya no ka kirem se ho ye busuan sa se no pamo me mikunu be wu no odo ma machine si ho papa ne fa koton no wafidi e de pama de sa papa kro na sa fa koton me de me fa nse busuan semti eno de ye mfa nto nche masi wu ya na papa di ani mu mo de nsa blame se masi ewu ntimi me yansi yi obra onya akra no ade me nya ne ho ade me de magimi ntimi gitum se me ne ho ade fi se ma me no nya me boni enti bensiye ni me gina mu ye se ma me wo behwe sa santimem ne se ba akofo a onko a wo yansi ya wo behunu se ma me ni ku mo se oku ese ne ketepa na fe yi na dwa sa ne me ni nyina mo gifiri me ho mi wie ye na fe de abusuan ka che me ni se me nkyira kwan a me fa so a me si fie wo asokole nyame ni me ka che won se me twitu kokro no bo enso ya won so onye ma me se me ka de omo de afema akire wa omo si kire de ntia wo si da kwan a me fa so a me si na me na omo gye niam ne de omo ankire omo amusa kwan kra fa so ya adwuma afi ma me ba kwa se mo be kan se omo so da ye minua bi ho no mo ye fe na ya wo ye komfo na odi kukuo mimi kura kukuo no se brabe famoja bra na niam a wo be gye ye ne fa beda ase enti me no omo kon ya boso mi ensan ka se me fam sika ma wo
afi oba no mesi me kofa na ba mi fi o me so mo makwa nti eye ya ma asem ni koduru social welfare ena o mo fle papa ne so ma ena dogs for fle no so so ma no ma let se so ma ba beche no ena no oba ne bai oba ya asem o kan se me my adwe se me pese me kum oba no nti ensem bebre na ne papa ne burudi gu mi so honom ena o me yense be ma na kire ba bia ne ma betena ena me yense okay se mo ma ne ma de afie ni mi si ma na baba awa no one ne wo ho ma mi na me anim ne nukure ni me yire no mi nyae no papa ne se o ma me nware no na o ge ma ge ne so apene so de ne papa ne ye no me ba cho sisi ne de wa polutu ne mind na duru ba bi se na me anim betena onya akola de ne obi polutu obi mind de o mo ye no mpa senko obetimi akase me mpe ma me ma wontire mu bi kase ebra me betena asokore no me faage wo ho ebi se papa ne no ma kwan ma ne ba ne ma me nchei enti me ne ga ne ko wo yi me ne wo ye no na me ga ne boa me ma me sifie na me se da bi ga mi ma ne ko tena fie ni mu a obebo midua me yiri bebo midua anya sounds na se ma me nso ba we nso bo midua enti no obi ton half protect wa me de nso na me sa toy na me try na me see no so self container sifie na ko ye mienu na me fele me na me se Selina se wo gre ba bi adu no o ma me awu nso ma me awu mintimi nya no enti fie ni ye mienu bi amfa ba ko ena oba ne se wate na me se bo papa ma ne na wo ma me ensa na me mfa ho paper ma ho papa na se mo ka che me ne se wukun eche wade a yentuso nsa wa makwan ena me se wo se wontu me kwa kofo ba ne na betene enti ekoye ati wa hye bebre we ka we na me se mo ma ne ma mo behwe nkra no Mr. Vo down near 3 weeks etutu wa man na me ma muska ena mpanifo bi be mu no ma kwa no bai afi de oba ne beduru ye no wo papa no wo ho no ma no wa fre na ka we no abefa mo no do mo ko wa ye misade na to aso the 4th time obefa on April 22nd ena de ne koye obefa oba na nkra no papa no e fle me phone so ka kire me se oye na yiri ho ade enti me ne me yiri mla bi na me ka kire se papa me ma wo na wa ma anya me yiri ho ade enti se me so me ba wo de na enye yi o me wa se ne me na wo ka we a kire na me se maka ene ma me ba ne mla na me se ma ne ma me na me to aduane ma no adwuma osua me na me hwe no enya wo na wo hwe no o se ye behwe enti afre me ko store me so madwuma me plumbing no me store aka me ye ba nso ho na me sai mu ba money me ye business nya de ka ho me wo krom no ba ne frɛ me se di dwable me nso atonti minti mi mbekuru na me to ne ma de bai madam wo hwe ma so be se mark bi ne da me hase papa na de ade bo wo oba no me de ne ma ne ba na nti me ba na me yi ensa wo store ho no me pack ya me yi ne ma na nti o ho na me wura ho na me de ne sack ma no oje ye na ne damani so kwase wo di dwable me de akofa me kura nim na ade able me tiba mi say mark na twa me ma so na me so me reply no so bo no because ma money be ameditro nti ho na opie na okobo mpanifo bi wo ye bro no so amani nti mi pie na papa bi bisam sa na de na ye wo ma so amoja ho yi na me so me yire na abo me man kan sa me se drive me na twa me ho eno so okay wo ya be ka kire me se won na de mo ajam woni so na mo no kra wo twie ni anwani nyina na se Selina na kan sa asa ne kire wo o se yenko fi duru ho man pa so na mo ni nyina no kra na se me mpese nipa be hu de ode ye me ana me se mi kokruma ba fe mi kokruma ba me ba na oba na afa nkra ne do mko bra asema wo kan de me yenim de esie de etwa so eni pa no ye se amane nwale o ye wa fam de asida ba mu wa mfie ti sei asida ma oba twa so na yo me adai de ba dia de ntira aba ne sai nyina me pese ni pe hu me bone ne me papa mai tese papa no edi mani for 12 years ni ami mi nimbone amaye papa no enti me ko ai je manya papa no se pa no Magavin dia na wo hwe free papa no mama dia me hwe free papa ne nche nyina ne se papa no me ko se bra oba ne ko mi twa na mo ko me nimpanifo ko ya ko na me se ye nkura na bi school mo ra na me hwe me ma o se mo ba oba no wagu awale na me se mate me de ko to dia papa ne o ye no wo jere no so na ni je hu ana me ba to se ana busua na oba na se mo no ka che me ne se ni maame e ni papa wo no so ye wo ne ba ko pe enti se okodi mi machie na edu ba bi na me ye ne boni agese ne sasifom ena woni ano se papa ne ko ne mu ni se oflewe ya o se Selina kun se won hwe nkra no na o mu de midi o mu gumani ma sa na o ma se ska o ba bi de ama no ena me se mate sa se media da dog su fo ni social welfare fo friend na de o kan o ka so mo ba papa ne so o man nkra ne nya de o be mo ma ba ena me se mate hwe nkra no enti na me ba ya ma asem tietie nya ni se me hwe mi fi afi na menya 31 years mi wo fie mi fa se asokoro mi na mo wo ba ko chen krum me mokro no eye bre na me de aye adwuma na papa ne na busuafo nyina kire se me ankasa me di moja sika kan se bi gu me so me pese ba bi ohun se mi kum nipa yenya eja hwan po ba bi ohun se mi kum nipa
ana say baby o say homeneja kamara ba homa no so hello Eja Kamara. Hello, Eja Kamara. Mae. Hello. Eja mae. Eja me pacha utie show no dumu no. Na e ma feedback dodo. Dumu TV no ma ye why? Hello. So ka se chire. Wona wo de no na e ka se chire Dumu TV no. Dumu TV no me pacha o mi wura. Aha, Eja Kamara. Ma na what is say? Yo, unu ma brand your friend no Magavin. What na sama beda ye se woni wo ba. Atena nkola bam. Opeso ohwe ne ba, wo ma kwan ba bia nsama wo boro so ne doso. De di kan wo se ne papa ene mo wo tetemanso bi da ho. Eno atwam. Afa de kwan ofa so a wo ye na dwuma no mo nti ni sikase. Emoja won nsem. Ti mo ma ne hwe ne ba. Kwada woro ma de wo kan no kura bi wo. Ene kura ni. Ene sei. Ene sei. Akura ko school. Wo wi akura na akura mo ni ma ni pa ni de de plan. Edu ko pa no ro plan. Se ba se de famra pa so. Yeni e si ko ba so di jaje. Ko man ko se. Enti peseno. Ana eja wazen. Ko ba ko ni na wo. Ana wo ni le tipo. Ape bura wo buru ne famra pa. Na ga so de mi we ni na temi de ipa akọpa pẹ̀lá wọ́n máa rẹ̀ ìdáná owó fún ìdájọ́. Nílẹ̀ jí ìrìnlẹ̀ ìrìnlẹ̀ ṣe ń kún kò kún wà ẹ̀bùsì àfọ́ àdáhàmì. Ẹnà máa ń yẹ àtàntàrẹ̀ náà máa ní pìà. Enti Eja Kamara, ìtìtì ní ní tiẹ̀ mọ́ ọ̀bù ní ntì mọ́ àmà náà yẹn ní ho adìẹ. Ọ̀bù ní ti àmà náà yẹn ní ho adìẹ. Ẹnì bá ń sún àwọn ọ̀ṣẹ́ nínú pàtó Eja. Sẹ́mu àmà náà yẹn ní bá ń sún mọ́ màá ní ìhẹ́ ní bá. Ni obi ba de ba ka manage ne ba. O se mo manage ne mo ja wa ni nsam ni sika. Madam pa chotie. Madam pa chotie obua. Oye ya no. Obura fura no no. E ka se. Obura fura no e ka se ni ni hure ni mi ta no. O ase wa de no kwa so kore. O bo no e na fura ni e gwa ne bai. Nia kata na bisi mo pege na nkata number ye ma dia ni na sa de ko ye ge ni number wo da sa mo to no ko ni magazi number wo ana ya kra na ko ye ana ko nya di bi ya sa na fra abeka e di po de beka ni ra pa di po na friend gana ka ri na ya friend no ye bre ni no di po na o friend Ablanche yaje ubana kana kana se. Labi ti afoti nipa. Labi ti afoti nipa. Ama ya abefa akwala de na abre bi ti afo. Enyam na mi tu nipa ma ya fa akwala. Enti labi ti afo le so o ma je no. No da tu mani mu se. Ba se ko ja akwala de pass. Enti tu ba no hu na ho. Enti se na kana aba. Enti ama akwala ko ya ko ta ko pala ama imagine. Na no ko ma di ka ko fa el ho. Ena mi sei, come ko fa ne dia, de amiaci, se ti ta trano, e dia o che mi ha betre. Ko bete. Nine times. Ewo atokoro na mi am bi ko ile. Ena so na e ja nyama. Ena no, o pa wa tembia, ti ka bi afo no. Ewo ho. Ami no ba e be fa ni wo na mi mo. Keni na kata. Eja Kamara. Eja. Eja Kamara ye pacha wo kasa mi enka biye. Ye kasa ho ani se wo ka. Abrantie etia. Ye se ka akom ye gine kwakura num. Na ho no, ya brand that bi TV. Wo so opeso obusi wasem tinya botre na omusa wo. Kama Magavin di asem na obusa. Obani mi pese me bisa wo se. Obi a mebo no na ye da na wo ba mi fie wo ka kire mi se da na mi sima no me enkoko na me nkoje change of na chef mfa ne din ene engu so obi a mebo na mi ku no no yimasem wono ano. Ena ho no, ya brand that bi TV. Na ho no, opeso obusi wasem tinya botre na omusa wo. Kama Magavin di asem na obusa. Obani mi pese me bisa wo se. Obi a mebo no na ye da na wo ba mi fie wo ka kire mi se da na mi sima no me enkoko na me nkoje change of na chef mfa ne din ene engu so obi a mebo na mi ku no no
Sasa no catch them na master Samo me mama and I would say a diamond chairman who young grata, the diamond quite in the year. Open the diamond quite in the year. Some tosumi. Put the diamond out or let me down up at some. Open it and comment number one. Open it now when you say me kunu na what's not never one Yamono or Bruno or Broma, a budget in a suit. I can be no to the same exact time you have a police station. No police station, airport police station, and then the cat. I can't own a line in about and yet. But it's about I'm a Mudia hin and 9 years, no catch them body each other. Your friend say, your friend say, your friends, so what I know, baby. Ejay, na chese ni chinchin ni theater branch obi a oburo ba. Oburo ba ba ko bi le ba we jani ba he. Ba ko ko asabun. Asa ni ma de bo ma me so a. Won hwe nkola no. Eja me pa. Eja o tu won de ni ta ba me na ka de nkola na. Wa do. Eja Kamara. Me pa chew wada woro manana asana ni nanya eja kamala asana ni nanya odifo eja kamala ni asana nanya odifo eja me pa chew ma fo waji bua ma me ye me femani age ho me sere wanya do ka me pese benada wo ba ha wo ne oba no na kama abrante nso ti ho na ye nyina ye hu asem no de nokure wo mu me ante ye wo ka no because I mean, ma, you so we will start with this camp for card. Or not for card, command Jessica, or come on, member. I bet you scan a magic scam. It would be reassured. Sai Benadame Pacho and Panon Kunum. Why? Yeah, we are pet. Yeah, Jessica, one was a Sia mobile money. Now they are faka, one and only yak, Nayrity hobby. It is your way. Yati, Nanya Selina said you all can cry, Selina Niti hobby. You better your can of crantia. Why? Nabama or Bro Badi, a meme trans also. And I say, some of I tell me, I tell you, special welfare, and I don't Marvin, Magavin, Bema, Ubruba, Ade. Madame, Nami and Queen Papa no, or Peso Gumeni Masi. I say, Media me show you so. Mammy, Mamma, because Selina and Beba. Obeba, Bruna, Becca. Nami, a bloody morning bomb, and so cheer moon to go in. Maybe only be Minkasma. It's only Brabako Power. I'm born, no. Umuni be a moony beam. Nabotre. A dinner me with Papa say. Epenada, any actually. I have 4 Enra case, yeah, no. Ababa wow, buy out see Bema at a different pong funny, too funny, hino. Boy, me friend and no pay. Now we bua the mamma no, Efe, or see no reshoon. It's a juada. Ono so beba eti we yesre munya botre mai prophetess nyame cheba so a efensia pe na wo mu abrochen krata sem awo mu hawo yade da wo so dwana jo obi di wakura ojo ho anye a bomoden na nyame ama na bofo na omwa yayi wa wo de kidney yade da wo so nyame be ma fa ne so am direction 0535 897 Liberty Conference. Mimi de ya man ya wadubu achi onyame akwa. Onyame fa ne so. Wose be fa yire na be fa sanse we ye akwanya onyame di ama no. Mama Esther Dickens ameba any minister Kwame Jedu ni enu abe ma Nigeria ni obo I will pray no. Ono so baby Jubilee Park. Ono pa no nsia. Yenko na obensha. Oh glory. Hallelujah. Oboeba and medical research center. Uti power. We are juma kakrebi anu wabre. Unase tukuro. Stroke. Diabetes. Infertility. Waya preka se powder. Etu ovarian cyst. Ebuawo emenipa moja refu efiri ho.
Bomodin so be 0249761508. Boris B. And Papa Fie proudly penamuri na we win them sorry nam pa BBC akokwa ne ntaban ubenya bi bi dia den dia mre ayo organic supermarket bia pie fro bowura mi bia na kwaji bi poku trading SG Mall Shebwadi Junction 020544444 BBC proudly efie akoko Magavin edie pa na beba se wawo ba wo mu no na yese wo oba wo bono Madam, dear woman is a check to a goose. The woman is no. O can send be me. Penny be on my friend Aquasi Coco, me dancing. Me on a massive flame sebla, and I'm a coin or catch me say, why am I bonny? Nanibano Cogini baby, Massiban, Bema de Mehuno. We kiss about what's Cogini? Cogini baby, now a solid some man answer Begina, and also Cogino baby. Some men not ban any mammy didn't talk on toqua. Eno ka chem so kwaje ni pani bi o kumawu boduma se friend pani set bi de akire kokkohwe efie kura okwaje ni wum eno ka se yekoye no mse nipa na o ye duru no wawu na so ma nipa ne sense se wo a se obebo na mane no ma na duro bi dwara ansa na nipa behwe no nti yekoye no mse mi na memfa misika na ase na mse mi nimbo sha mo hye nti mi di misika da ase enyi ena sem ne beda ho na oba ne ye mi bibia oba no me pesen ka papa na me bisa ne se onkai eda oba ne di si mi niema me friend na me ka chense papa say I was o twaso na Selina no nim se de na asem sitie na me twaso ne brother de ni akiri Dr. Ban sanse kiss ya say ye yi ba no kiss ya yo edwedwiri ba no nye kiss kitwa o ento mane begina ne kwasama ene nakama no nyina epie mu no enya asem kitwa ba zo ma me nyangopo enhia mo pa enne ewie ye de enchia kese ebe free Dr. Ban aso ye ediama yarefo eni yetiefo enyina enenso eye da fofra nyankopon ayama me no mienu enne enkwa ene home ewuyemu nti aseda ne yede beda ye nyankopon ase nenso emra me ne wudi nkomo obi enkwa wonimu nenso yade etete no ama ne nkwa ne wonimu no eye sa amanako nti we na Dr. Bama ye betra abrebia se yemobobo yade no so nkrew yema hunu se yade na etewo so na edu nya ema wo bre wa bra bomu no ono ewo ho adura ya bibidro ya haban a odi tu sa yade na si nyina afiri nipadua wu nipadua mu ama won so yade afiri ho ama wu nipadua na eho adwunu sei fom enti abra ni abra nyina ade ehia pa no se obaje Dr. Ban number yididi juma se de be ya yade bi ete so eye kwankro yade a wodi akina bra ni nyankopon adaroma ofre Dr. Ban ibeji wano kama amu aba ama yade no afiri mu amu anyamfo ahodie number yedidi dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Bawo Kumase Atonsu Agogo Abai Hospital nesi Atonsu Agogo na chi ana Dr. Bawo afi wodo ani kire nkranso aye obi Hospinters Road 18 Junction ehonso ubehu Dr. Ba ewo ho ena awie ya me no atransi na me no kasa abrani abrenyina ya ne pese ohun se sesi ade kroma de oye adwuma na nkasa de ahaban tu ase na Dr. Ba titru dompe ne kasa mu yade de wanya nkwanhia ama na ba ene de yade ankasa agine dompe ne kasa aboso no eno ne dwuma de kase pa ye di no yaso ye ho efisa Dr. Ba transi hunu se enipa bebre wo nyini kona nimu ana ne nkasa ne ye mere enne kura so de adane nkwala nyino mo nkasa ye mere eno no hye da transi edi ne nananom achi hunu se awie ye mere na beduru mere bi ni nipa bebre be sofa ewo dompe ne kasa mu na mere beduru asa nkrofo sofa no a yade ba mu no na wanya ho aduro di aba ampa Dr. Ba na me no kase wo de haba bebre aba enipadua no so ha ewo dompe ene wo kase mu a enye ho achi ni entena fie na mfa wo kase ne udompe ni nkochinchini ba bia sebe ehia na mfata ema udompe no ehon nkoba asem enti na awia di o se yen kanchira wa wuti a wo hwe ne se wo dompe mu aduro titiri obi asasabro
agye ne dompe ene ne kasa aboso sasabro ya ade ba nipadua no so a etimi ma nipa bebre wo mu nipadua no etwontwom kora wa hwe sasabro betimi amoaye chese wo dompe no bayi ye wa ma fe wo na mokora na wo nipadua no unhu sedie esitie enti mfa sasabro rheumatism emfani agro e wa asase so we na Dr. Ba say ade be se wo kasa ya ade be ku kasa ama kasa ne ho akere no de eno ho de wo ho aduro e wo ho aban a odi betu saa no mani nyina afiri nipadua ne so enti ne me no kasa e bia na sasabro yade no abɛɛhyɛ wo kotodwe wo nanim ensuo to yɛ mframa fa yɛ ensuo to kakrai ɛdam na adɛhyɛ wontumi kura mfa wo nantabro ne ntia fam de odi bɛyɛ bia na ma wo nkasa mu hwɛ wo mesrɛ hyɛ ne nso na tie ne yɛ sɛ abrɛ bia nipadua no ɛnoma bi bɛba wo nipadua no entonso ya na se bibi baba mu no na no kyerɛ sɛ yade wɔ nipadua nim enti obi ensuo to ana ne nkasa mu hwɛ no eneme ma wate asɛ sɛ sasabro therefore na ebi abɛda ho fi sɛ anka akotodwa ebetimi awe wɔ sere mu ebetimi awe wɔ nsɛm ebetimi awe wɔ nantabro na esi fam no sasabro sɛ nkasa bebre enti na gitum na fo ani kyerɛ Dr. Ba ho ne entu sasabro no ase ma nipadua no ho ntɔ dane dan nyina ye kan kasa ho asɛm a ne ye ka dompe ebia na mi bi me papa bi wakonya nkwanhia sabe bi edem ana afom ana ka bi mu ana ama ne dompe ne kasa ne ho aka we na ya na da bia ye kyew se ena ye yese ukopagya wona mi ede dade ehye mu no Dr. Ba betu asie kura firi ho enti na wa abegye die bia wo dompe ena o kasa ho be kasa bi emu bebu a wo de beba Dr. Ba so ye ho no ye de ahaban ena betu kasa ni dompe ne so ama wo emiretia bi wo behu sa ahaban no akoka kasa ni dompe ne atua ama wo kasa na nka ho atechema no kasa na nka nsuo to anemu ye oya kasa na nka ebedi udama bese wonan no na Dr. Ba de ahaban atoso enti nese wutie na da bia boda wuro ka kire wo se wo kasa ne memfa nkogoro medama se ewu bi nchen a tie ne na hye ne nso se ena me nante ba ye se mi dompe ne me kasa ho aka anka mintimi nante metna se be me nse ya me pagya yi se nkemu abu ana se dompe ne ho aka anka me ho ba kire me pa anka mintimi mpagya enti de ye ka kire obi otie ne se ebia wo nipadua wo kasa ana wo dompe enemu abuo ebia di mfie mienu ebia mfie miensa ekona mesra Dr. Ba se wo kasa no ma na wu awie ba efiri bosome miensa bosome num ekopem afe no saa dompe no so obi ntimi ntoaya wo de ba ye de ahaban ebe ni ye ama wo nso onipadua no ho oto enti hye ne nso na tie ne ye se enemre mu de wo kasa ne udompe bu a nipa wo so de wani kire no doctor wo so ko no no eye ba Herbal Hospital ai wo Kumase Atonsu Agogo ena me ne wo kasa Monday no ma mi bi ba ye ho na ma me ne se ba bi a mewura bi a mekasa no memfa sa dance die we nto mo obi antie ma mi ba na ni sisi na na ye ne ya na behwe ma me kakra kapa ni sisi ya ne ya na behwe ma mi eto asabi egu ma mi achi na timi hu se wo ye younger ne de na no be ye hye papa nyagro ono ayeyi ni si wo me se 30 minutes ni ntimi nyi ma mi frika mu mai wo don sa so nu ano obobna wo don sa so nu ano obobna enso nyankopo adawro ma ye bia brebre pagya ne koto ye massage wo ma na duro e dia haban ni bi teta ni sisi achi e ma mi da from 20 minutes pe esole ye obi anyane no time ne son ye na ono akukuru ne nan no de asia ono na atiesi mfa iso ma mi na se wasole ya ono afa ne bag a wo bose na asem o kan ya yenka nkire o ma wonti ase ne se oso oje ne ho akini de enti ano oje ne ho akini ne se na wakina bre ne nuro no onu bia bre enti wo mka so omra Dr. Ba ho no na onyini nanso waje di se Dr. Ba yebubo ni din se nya akudie eya sempa enne wo behwe ma me no enne osaba ho biemu a chese ma me no ka na fe die wo de 1 minute ene yifiri mu a osori firi ka mu obaye ma me no ho ato no a wo di adanse etimi nua ba no me ma me no woti fie bia me papa sisi ade na hawa bra Dr. Ba ho obi ni kotodwe ene ha no arthritis ade na ji kotodwe ni nyina boso enti ama ni kotodwe ni ye dede kase ni twitwi obi di enso awon no mesrew se kotodwe sha ase na won na enye wadwene se okotwe nso obi afiri mu wunya twe sekim ene wase kotodwe ne kura enti bibia baba kotodwe hu bia na ye ha obia no fo ani to so na fo ani kire Dr. Ba yen ya so ye ho na fe kotodwe mu yade no yen hwe manenko ena me ne wo kasai e bia na wachi kasai wo spinal cord
no ɛno nso na yade aba mu a ne nyinaa yɛ Dr. Baa aso ɛyɛ nsɛm a meka no dɛdɛdɛ a meka ɛma na yɛ wasum dɛdɛdɛ no ade ɛde sɛ nyinaa yɛ ahaban yɛ tete firi nwura mu no deɛ tete no ne yɛ nananom yuso no ɛnɛ baa ba afa sɛ ɔno nso de same no mienu yadeɛ ama yadeɛ no afiri wo so enti wo haw ɛwɔ dompe no kasa mu a bla Dr. Baa ho afei obi atwere yadeɛ ɛna ɛha no ɔmra Dr. Baa ho obi a wadwene mu haw ɛyɛ Dr. Baa obi a ɔsa na ɛha no ɛyɛ Dr. Baa obi a sikyire yadeɛ diabetes na ɛha no ɛyɛ Dr. Baa obi a ɛtwere ɛfɔm yadeɛ ɛna ɛha no ne nyinaa no ɛyɛ Dr. Baa enti deɛ bɛka kyɛ ɔne sɛ sɛ wo maame bi wo papa bi stroke yadeɛ ɛna ɛde nato fam so a ne nyinaa no woka bɔ mu a yɛbɛhwɛ na mentini bi emu agogo ama ndɛ ɔtwe ne naase no ne nyinaa yɛde ahaban ama mu ayɛyere ama nipadua no ne ho ato ne sei fam enti nnɛ yɛde kasa ne nyinaa bɛba awieyɛ deɛ yɛ ne hia ɛwɔ Dr. Baa no sɛ wobɛfa yɛ number no na yadeɛ ɛte wo so no waba yɛn so yɛde ahaban duro ayi yadeɛ ne nyinaa firi wɔ ama wɔ ama nipadua no emu adwo sei fam number no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and here was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Baa Kumasi atunso ago Aban Hospital na nachi enkranso do ani kyerɛ hɔ a yɛ was Spintex 18 junction awia me no wadi nkɔmɔ awie sɛ yadeɛ na etete wo asase so a nipa obetime de ahaban asa yadeɛ no ɛyɛ Baa Herbal Hospital na maami oba yɛ sɛ me nka nkyerɛ sɛ wani gye wo ho a ɛyɛ Baa te Dr. Baa na Magavin ewom sɛ benadamu bɛba deɛ ne nso mame ntufo kakra sɛ bi yɛsi efie bi a wopɛ sɛ okomu deɛ asɛ wodi abufuo sɛ deɛ ɔmo kasa ma wo so tutufu bi ɛde me ma wɔm no ɛnhyɛ da ntwa yiwu madam de wo mi sɛ wanya botere kakra bi wo sɛ benadamu bɛba deɛ mesɛ kakra kasa yɛ brand deɛ ma wo nsi kasa because benadamu bɛsɛ ɛnyɛ sɛ metutu bi ama me nsenum nanso emfie du mienu ni papa ya tata me abesi sabire ni so ta ko jenia owo ma eno no ofre me se me mra na ifra me ka chen se me ye me de wa manye na me de me mra wo de na ahye na okeka de opekire me ewurade nyakopo wo so ma wo nya baara no ho ade madam wo so wo bo no madam na bibisa ne se obi a me bo no o tena ka mu ba me fie o ka kire me se da na me sia mo ba ensa de wo bo na de japade de wo be jama me ko so ne me ko change din na me fa ma no yo me say champo 2 minutes ebre no so for me dance so for me so wo abrantia so ya wo kan ene ne papa no ka no a wodu ani famu a wotimi wo se ensem bi nsisi so abrantia wodi kan akasa no ka abrabo okobo won kran obeto aso a sebe wa bra no ho ya wodi asi efimi no at the age of 31 aya aderodo na wanya adwiri bia kura nkasa mi wonu aba bia bi kura sei ema mi no kofa wo nyina wo no mo wo ye bia no wo de edan efie baako amema wo abraya wo nyomo wade ye tie fidie so ya wo hinini wadi asem wadi wo mo ya wo ya yo mo wade krampo no wo ka japade asem ya na wo mo eje mu kwa davi ana eden na momo no asem no ye beka no ebedanti ne wo ka no akoda no papa no entiase aban papa no entiase ena mansun bi won wa ite say trouble bi ye wo ba bi ena trouble bi kwakọ ne say na no asemti mansun no na papa ne sebe semeka wo jira so ye bi odi elmo treaty abrantie ne momodo so de e odo ye metase emra so ye adwuma emra so ye adwuma anu nti na brother no se ehia na ebesie bia no abrantie obefa ne saa ye jana mano obefa ye nyana mano so a ye wafuto ya ye betumi de amano na ne ye kan se papa no onto no boase enkra me enu ehia se e ware a wonto no boase e na abrantie to sese no ka no ade a wo pedo omra fom no na koma mra fom sika won semti na se bio misemeka ese busia no wodu sika no e ya de kakra to boase tolena my lady medase imprepi no yen titiru yen ma ye kwa awade bi a oba bia be kwa ne papa ani wom ana ne papa ni gye ho no ne papa so ne nsa oba ne papa so ne nsa no de na ma be ma no na wahira so de ama no tie no saa no
awadeɛ no wo kwa ekwan mu da hototin e de ma wo enhyira yedie ne nkoso ne animonyam bi e wawadeɛ mu bia no onsatimi ka na emom oba wo kwa awadeɛ a wo papa empene so ana wo maame empene so no se wo de force kwa awadeɛ no kwan a wo betum te se monchimonka o hawa mane emusuo esan eno me ne nkwanhia ne nyina wo hia enti oba bia titiru wo kwa awadeɛ na wo maame empene bia ye careful cause se maame na na se papa ne empene a wo fa ne honhom nta awadeɛ na chi awadeɛ na wo bekɔ batane ma bia nya de enye yie ma wo ebi na ato ye nua ba emen sabi obi di na ade no wo se mempene ma wo mfa wo se chinchina no na mepɛ ahintasɛm wo akire ahintasɛm e wo akire bibi wo mu enti wontimi nka sɛ ɔso wo ware memra meja na ma na meka sɛ meyɛ meyere ho ade wo se wo mpene ɔno na yɛ na ade a sabi metinya ka sɛ wo kura no wo nkwa da san mu kakra ɛda bibi beto oba no ana sabi mpradua samani susum na so oba ne befiri ma na bibi besi no bra ɔmo fa ho nkyɛw ɔmo fa ho nkyɛnti mesre sɛ obi a wo kwa awade na wo maame ana obusuani be mpene a bibi wachire wo be ko batenya de ebe ye ede ama na emo man lady sɛ de watu ahye benadan de megidi sɛ nyame ya adom benadan yebetimi ahia na emo me nua be ma twitwa woni ema bi so sabi obi ade ye fa kwan bi so ne yagye na kan sɛ wo de kan sɛ akoma pa ede maya ne yesomu obi ade a wo gi a wo se by force wo so won fa ma no bibi wachire it ye careful me da say my 3p garlic mixture ibi wa ko adwuma wo de abedwama so eyetoa ehwe pai ni tini akoko na eyimodaduro o se kase amrofo eteso sanu na etitriti eno de wonum na wo Ibrahim ha pressure no nkofo mu da wo fura ekutu bebi no moy na enyu wo funu so fie bi ye wanim kai 0248928824 yebeko Canada me kwa abrochire US, New Zealand, Germany, we ya meko tickets, uni passport, scholarship, uni visa, dobe bia, canson, bia 0249000448. Faith Omupate Clinic. Enron Ketua, Prophetess Elizabeth Faith. Touch them and I say, also pusa na yadi said the TB, ebeko, ayemukro, to America, sabro, upon wa poso, sisi, when ni wa, tishiwa. Diabetes, crotwa, na my face called China by Yakojini Mudia Camp. Whom no one for one juma, or saying a drodo and a fire dew. I drink it to every additional tecremasin, a bit too narrow work as Yenego form. Yawa Anima Cocobain and Cranso to Manteku Junction, Takrade Bogos so and so ya ho Jwada Copem Dani Yejuma 0244583859 and 0275969414. Spanish 3 combined. A draw way the boni pedia boni pa. What dream be ya Adikutawa Renfi. Who would my Dikutano? Anti-aging when you move Abawana. We are from Onasia Spanish. Who cold halitosis. Brahim Ujalia would sing. I would you want to be a 0266114111D4. My lady, a Wadaruma, who the Branda Betrasuntino. Minu Semba Kuna me face. Ofo ba wasifie amano na wasifie amana adana ne dinis wa papa na fe na okakase yenkode ko change of wona shift to obaba no ye to asase to mo oba na oba di ne da so ntia na wasifie ma oba na oba ndi ne na so afe na wo kupese ko chenya na se e de na wo twen oh na my lady oba bi no mo young girl na wa brant young boy wa fa na sifie amano na asumdwe wo fie no obakọ diri papa je se medie ahwani na ebedum lebi pipi ho brada minka brada brantem e brada yo kesi akese mienu ebedum dem iti bomode anse obeba ntem ani kura ma tafren se mi case ba ko bi o wetremu bi ma na ai masara ko ba ebi obi awie me chia no ai abrampa professor mo po ahwe ti mo mu my lady in crash here no in kron ketua mo no se abrante u peja yeso akwaji skedru enye u peja yeso akwaji skedru ba ye ni ohia dro ho abrante kwa ofa so a obo ne bra na obi anim enso na bi bedi ni nsem no hwede asem a ose kromo mo ka eno ho yaw na ma obi ka asem bi ano nso de abufuo yi ano no ebi so no ahwe ba bi ofri a waduru ha na se ne mo di skedru asem na etata na o kan ya obeka bi a kyerɛw na da bia wotena adwam sɛ
emma no ba yen hwɛ sɛ ye bɛyɛ omo ho ade enne nipa dodo sɛn ana bɛma bi de ne nsa no besi ne buso ɔkɔyɛ ne ho ade yes yempene ɔno ankasa aba sɛ mpɛsɛ me yere ho ade ɛsɛ bro no dos ɔse yempene maledi sɛ asɛm no ɛyɛ juada na brada ne de yenya na brada ne dura de wo ho bia no ne yeso yakabi atoso mo tafrija ana abrampa ena wote ne na abrochefo amusimu ni abrampa no ene de ono aba no amen 0554931931 0548931931 asemu ene ya burusu nyina ne wo so wakafa ho obetimi afre yen na one ye ne edi enkomo 1 hello Alhumini yajo Gato me mawadu wabeja fulu na ajoso Gato na mile ni resisi me hoya yo ma mile antio Nda baso na mele na maboma baso Da waseta no ne mapa we ambata ntina no la amita fa yenso yeda se hello Mame orini papa bie original Asujenta no pamfuse bibram so nchira bibram ni bi enko the contractor papa kutinam job unse anasari eshidi kukuhene ese abajo kota plot kukuate edumapa ubon unja Dr. Maisha me ni da me message unhi no amfani si ankobaki unu se ye twen brother die ba when se ma ya should impress ebusuane kana o ko bi ni fi nso mo ntia se eno ba fu ni pressure chiro but no for man dey hit ya and find things you osu die bu na ba kasi asese na hu ni sika ba ma eda bra na di du ebusuane se fi nso mo ntia no masia ka ho agene ba no ko mo pe na fe no mo ba o so that it odio hello 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 来电号码05 Pacho production line no na egusuo no mo amutie radio no how bia da wo so asem bi wo ho open anu pumasi bre ye bu kwase ye chi musagu achi fra 0551 Monfa hello production line no abiji 0541 126 626 0541 126 626 and 0242 056 978 na frey na yin asem promesi bre hello Pacho udin yetio you also feel yetio the minute that can say nyamisha na so share asema I cost to affect you ma ablanke no onto no be nyame kwa ne don ama be sefo no yi o na sudan bi asem aware enye me katuo ya dia wo di wo shema nya dia be sayi masi entina sanyame ado na be sefo no so mo manu kwa ya fine e wo so do ba na o ko ba ni yi be sefo no so mo ko ya bisia don't forget it now on konami ye ni say na phone ni say have oni bia enemy ati say elebo yenso ye da sepa ichiakofu duafo na hello nini atiatom yentio idi aboko de adom ba o mi abe mapatola ndi service masta yetio pato but like so me try me tiri good na maminchia Harriet or show pa o ini so Facebook so for UK and I go see it that's bare we should program na say we put power the man and I me there me bo abaso power because what we know is say at the moment ambeko our realm na no ano o je di aboba ma so mpe di I feel the say depend film and I say ma sa o be wunu na o de no ho ma depend on so de no ho ma no because of the day that to me na be make it o yini ni nyina ya ware enche ofo be bring kan okre to be bring ni o di to ko kan okre pa o kan okre o ye asew o so wa bo ade ma ne bo wo what ma fra asew ne se bele mi sisi o ti be fra se bele mi sisi
What's you now the way out one, not the way out one. I'm going to say, or probably you will give them, I mean, you will give. But then, Osia, the Bemana Mosca, or Masompa. Obana was then I was saying, on the other way, not whatever through. Can't escape whatever is feeling. Meaning, so I have forceful. If you want to say, no, from that cannot be in some Virginia, no Montina, no person being money. Now, but now I will carry on also carry on as a career. Edase Patunya Misha, hello. Hello? Hello? Yentio. Production line on negotiation 0551. We 来电号码05 Production 0541126626. Hello. Hello, my lady, good afternoon. Afternoon, bye, my NTO. My lady, I saw your friend, my big girl, make us a freak on her. You are being NTO. My lady, the American say, Papa, Mama, we who say, we just need to hear all my bad lady. You and I are worried. Me, let me do some phone, see, now we could obey me. The coy and the answer, Sammy, and my queen, Papa. The money go any more, my dear son, and you can't bet on not being quite on a balloon. I'm off on the come out and find you another quay. Macona, come or come, come at 2 p.m. say, oh, corner, so what's it into our require? Oh, corner, and could do so for my baby, and you move you. We who says, I so no car, a train of banner. Na the banner a cough for me only the committee, and the mother need the name. Zeda video your bow no can crabushan for my taddy if you mama see fashion kotoko junction and ain't over friend 来电号码 0543 370 005 0543 370 005 na mama see ompam ebi emam emfa emounti said ye kano ano yade ebenada no asem we no yebete afiri ho na edi asumdwe atimi aba because abrante 31 atimi asifie mienu dia waye bi pa ofoso no so hwa onyemere na nim tum no te ono agavin no so wasra kotadio sedi asemu awudi oni wase atiagina eneja kamala no so ayi na dwe se ono so nyemere no ni mienu dia se ni bate no de at least oni anti enum de ebeka ebrada no Selina no ete ho na yabusa ne se wo so abo ne ba akope ti Selina eno kra no di dwabre no no di ka bo no ti se ye no kro se ye nturu ebrada de wo chiri nso oyo besi na wansensi chiri oyo sina wansensi nso a ene be hu do wi abre wan kuruma bidem de me de wo haye o chire nyambo abre atia nso beto aso na mo de ato aso ndimi no o chansa abre na me da makonyo mu din ewo me kurom na o tie de e me tie de ekoso nyina na abre atia nso enimu edisi ani ti ebrada no e be transabusu afo bre na nya e bre eda masepa fo ni etiefo bo shemba group wo ba si yete wonka chewo ene ye maami teliza chireko wala beba shito in Amsterdam sister Equia Patricia Papa Christy bra ko broni ene adofo ni nyina ena London Mike Becky Mama Esther Rama broni na Equia Papa Kofi Kure bo Kuriado ene wo mom ka lawyer mposa be dia ko ne yire perpetual echia wonu papa ye ko Virginia nso a mam se wa Abigail mo de Maryland fo nyame hiro mo na New York nso ma Millicent ne na na mankwati am o nyina ye chia mkwancho koso na Ghana fo mekuma ata mi broni ene Christopher Tejan of Atam ene won meka nyina nso Awurade Nyankropon show ena fe o yini ni sons and daughters kende idi ene ya admin enti ubetimi ehunu na waade kama na nyina ya som e de aboa o mate aseman Ghana ene wiase nyina Sompa Nkomo de 来电号码05 edi asemuni